Hi guys, hai no han channel lam sukjago vlog khaina hanma se camera ni charge se kachak plik plik angui tongkha saimia tabukpa jitongo horni 7:15 gangke usually ang time vlog ro khalaya but tini normal kisa kok sanai vlog bo khaina hinai ani tabuk jefru jora mana ngafru no vlog khlayo ani kaisa like time kerita manang fungo horo ampi khayune like anytime jefru fano ang kisa fano time mang khangka nga fruno vlog khlayo mosa katang hule wow ang no song tini ni muy hit treng sora bai muya hinke with tam side man o time o maya doina chikon bai tu mani o hati bai no khaiman tini zora se kari ke aske tam suk bizing kha to mo ke Hi guys, singka tapok ke ani husband by ang mai chanai ke amoke an maklai moke bin maklai mai washabain du po second time nana shela zakpo ke o maklai no bono thangai di nai ke boke study khai tongo ke bono mai chanani mairang rekha Chung most of the time baksha mai chalayo kangke boke dining table khar thangka ani yago camera nungmani bagai bo ke wan sukha jengkene mai samano ang phunung na hinai ke bo kisa fano kana mu jungjaya hangka bo thangpai kha angke kisa upside ang tongmani te guys ang mar kheno lengjak o video khaifru bo ke ang tabu voice over tongfru bo haifano khlai tongo je sumansak Tini ang mar keno stress ong suka fung ni shimi sharik jora non-stop yak thagya yatek thagya samung khalai tongmani bagai hangka hangke kubang mas manai choli tongo guys abo ang kulogai saimaya kutabuk ulo sawan hangke moke lemon phunukui tongo hangka hangke mai mai thok suka hangke lengjak ang hangka hangke mai chawe dati thusinai haita hangke vlog khaya tong na hanma sang to phano ang khayo so that ang time mote post khaima nai te inke so guys ani this life belai no stress choli tongo te o stress ang last 2-3 years ni hoite no ani ang tong mani but positive borok ngai powi rok thango I mean bukhano bujiri tong mano te ang muitu tongo te high stress ang last year ani dissertation ang law pori tongpro khaifru sukha ke afro covid bo choli tongo nogo rok phaimani asuki stress angkha thite ingkha inke same no ang bo te ani busaibo afro chung relationship tonglai mani bo same no ambagai se asuk stress rok bagai se bini kidney rok effect angkhana hai matong anggang ke stress rok nama chaya guys tanadi Good morning guys, new day, new vlog tani ke 26 September mo tini no khaimanin tini no upload khaisinai kangke nok phari tongo kangke nok phari tongo floor naike sijagya sitra rok haipano kubangma aragura tongo nok phari tongo nok kotoma noita room ni nok pharna ni abo komda kangke phari tongo jasuk mansak gai nok huda huno huya naigrana Hi guys nok phari paikha engke mani rokbo thamogui paikha kolom tuise sing siwa kolom suka engke ogunda no ogunda chini gunda amti engke antike no matono so yeah after kaijak paikha engke so kisa responsible panguta kisa da nai belai de nai I mean samung to joto no ma khayo kaijak thung kaijike thung haya da ba kangke norong no kisa funang nai mase vlog ni trote guys ang tabuk tuku grana sora very tight ni bagai when you are married and when you are parents already ninke angke schedule look belai tight you know you have to manage everything nizeni time almost kuri nizeni bagai time se kuri actually so small jeffro gap man ang camera ti hau tabuk so that ang vlog bo khai manai think
it keeps me engaging ta angka samung kaisa simi same money no you know Kaijak ke je kono borong no ta kisa tam chelima haya deba always the same thing kangkai bagui no kangke vlog is helping me ano kisa mind fresh rok khaithona ni especially when I'm free. Apart from all the things that angje khaimani among something that I love doing so tabuk tuitukunai hangga hangke tuitukupai narok baite sha haina malai kok salaya na jodi free hangke nai garana ani phone charge ri tamani busukang kha 9:20 baji tong tabuk mai hai ta asai ka ha hedo he mai mana sih padipai? Mana neng padipai ni? Mana lah? Ai kah? Padi. Norok baik kisah kok sahaja na guys. Baik ni rumah sok pajak zanla roking gede bayi na. Yang tong tu, cini nok saido. Oke, letep ta matam alu rok. Uma baban dup kathi bor masih alu pu. Orang letep pedang bajak mong ke orang ni kamera Tony we as a stand use kayo no bekok sana ningke tabuk umuan bapa ni office table orang cukui kok sana ni orang baik yang mukul gue mar nai tarok kaham no weather to hi guys tabuk no nok phari phapa tu koi to rum ne nok phar na ne lang ma kupungo Mia ni simi je markeno hektik ungsuka samung asuka paila ya mia ru chini nok ni bororong ni joton janjani samung baba ke hugu thangsak mai ranai rong no kai khaina ni ke hug ni mai rong ra lai tong layo mai mi mai motom na rakhe guria mai rong hanna deba makok bai chang mai mi hino mai mil hino tripra kok bai ke hug ni mai rok rawo ka je phung ni simi sari jora thangma ni bawo ke ma bo yang girjani samung bai paila ya ka mai mui rok songka ke ang to tel ka samugo busy ke ani busaibo like most of the time like baksa mile sam khaleo nok rongni kangke bobu tabuk bini exam ni notification angkhor kangka ba aro no pura focus angjak pura phungni simi sare jora gazaro simi kisa gep khai angkhor refreshment asuk sibita gemia sarigo asake busy engkha ma bo yang thanai pho baba bo sarigo se phayo an bo se porna nang kangke mane langma kupung tu ke mai mai ma songka ke washu asake hectic ungo guys like tam sanani kangke ora achokha kisa ke tabugo free no honmano busuk time soro kok saimano naigana hangkang ke mia fru ano ang ani Q&A no ang charogo video hangkai comments rok phaika ke kabangma bujinai borok plus boroni mane sakata opinion rok hangkang ke yeah I'm really happy norok bujimani bagai ang bo sense tei shawi tong hayada ba kaisa comment do reply really ya borok no kangke norong no screenshot o jaga phone kana tamu suijak ke belai no shortcut ke suida ang belai shortcut ke sakang ke rok buji ang thango ke ang norong no porikhna rnai ke response rnai de ang naidi do tam saka about mane bukhnai barani kokni kokta gabato kok kisa se no nai pa kisa sa bukhnai lokma by that time nangjak ke Tripura o asake tungo hingke ba rike barada jumsa baire ni haike uf dehar ke kotorma bokhroke chikon mukhangka mujangkhata mane bukhnai tangai barakhe rani sengmani ano mane amo tabung simi sengmani ado markin songo yes borok saimano musongja thana mane kono problem ro tong kangke ang abono asuk important riyata because this is very simple thing bukhnai barakhe ramani no kabangma like reason tomono haidaba kemi afrani reason because long
time ni shimi no ana sungui tong mani inge khoroksa baide na manang pogi thangka bo sungang explain khaika tangge yamte chamase idi ke bara khade jumpu kangke ang kaisa kok sanamu chongo binge chela kaisa advantage tongo no rok idi chumya win of tongoi man but jeng buri rok kangke tamsa kamo mane musangya ba lachimung resa guta tam khaine ba like option sekere norok ni thani option tongo je kolom khangke di pura khulugi jiske pano yak under jeng buri rok ke mutsangya dehnai na nai thokjagya ba chaya ang aro santhangya kangke jadi barakhe chumi ma ya phano bukhnai phano barakhe tonchiwa nata kolom khangke bukha thanda lug ungo ani response ke abuno so guys kobang ma kaisa topic rok bo kok tongo je kaijak pai khangke buri rokni life besukte jora change I think I should kaisa amte hai topic ni bare rok kok rok sanani kaisa apart from blog am tike tong na na podcast typing ke yeah I'm really excited vlog rock khaina ne belai no aram nango tamni ke ani o journey new phase journey kaisak mani ya gulo norok by share khaina ni so that ang bini opinion bo mani manaite kham so that ani experience ni truth ang tamo serengkha ba bahai engai tong so that ang norok by share khaimanaite ani vlog ni truth of platform ka great hayada ba kaisa comment phaika je bini kok thik no je borok YouTube khainai borok public domain mane jeng public no jotono mane sayade ba je salai mani kaisa public platform o chini live rong no jeng portray khaiphono ko ba vlog khaiphono ko tongo so opinions phainai no buini thani kabangma kaham bo phainai ke 1% 2% hamya bo phainai kangke yes and ko grong no asuk personality sensitively tana di ni show yes sabu bo thik no but opinion kaisa borong thani nang man mani abu different thing and just senseless baseless kok rok chamani abu different thing so obviously je kono borok I know out of nowhere je kono saja khangka obviously everyone will be annoyed mane aram nangya ta jaja gyang na he deba so norong opinion di je chaya wo amti ki khaidi amti se nei norong experience of share khaimano but to specially troll or target something so, mane wishno buino wishno tamna break khainai te mentally stress renai jat amti hai ta khaidi because chung bo kubang ma borongni videos rong nayo online YouTube om ke chung chajagya botongbo chajangnai botong chung chajagya borongni chajangma borongni video nai man sale chajagya borongni thani no bela attract ngo mane o borok tam sabo tam ro khai dong but the sensible borok kuno din borok ni response bo khaya reply buriya I mean comment ro khaya ta chajagya mane abo chupchak tongo hangke ang nije bo nayo buini video ha da ba hangke na nangya haino comment khain I think je comment khaine rok sab saide man naki borok two types of person naki je borok non appreciate khainai no borong experience share khaina mun sungnai opinion genuine opinion reason chana mun sungnai naki je borong ni kuno samung krei mane hai no mane na bunai ne ebe ekrengnai problem bo ungjangnai mane chiko khaige nayo ge no trolling bo khainai joto kishu okay angke amte hai borok bo tongbo angke obviously effect khayo obviously angke abono je comment khainai rok borok bo onek sensitively comment khaina nango je mane khaithanio because ako you know it can hurt you and also jeng hai je content khainai borok bo je samani belai no mane one sugui sana nango but nijini khani kok no sanani abono
huitaya je sanamo jong saimano ke ya like kabang ma abo sawi sabaya nyapet jakha pori pekha dai thai pori thani takse 9 baji nó phải này hiểu tam khai tông này cái sao mi sao body fruit bao giờ này phải được thashing fruit bo kisa anh yêu thani time san ma se kisa kogrok salai nhà ninh kyang bono thang de body di ni roh ka cái tabu thang này na bini room ka bo to belai no camera conscious kan ke phải din này cái na like me so how is your preparation hả cô bên gì nó say à hello hello 팬부 타나이자 아이고 끌러머 디니 자동 스랑스랑 너 바바가 후고 탕자 마이보 라메이 디자 이거 마이 미아 프루치니 훅니 마이 busuk funny bui hingkang ke I mean jeng o tongma jaga krita para hunse maya like town hai jeng thak ju boro mane town no hunmang kha tamni hingke mo pura national highway ni ganam la hingke para ni mai tu ani baba ni para o kheto tongo chini hingke nana rungmani hingke jengo bono mai khai chau tau hingke mai hukni mai rog rakhabla hingkai hukni mai che ôi chụp rồi qua từ gì qua suka chụp rồi hút ni mai ra này hình càng cái chừng một tháng anh có đô cái tháng mà lia tam đến cái anh husband bo tam mà nè Burwi busy bla càng cái chừng tháng lia yang rồi càng cái mai room bisungo pen đời mà phản cả tam nên cái mai si thang càng cái abo pura hamyang thang này hình càng cái asu cost cái auto reserve cái mà tu bu 500 rupees nango càng cái busuk se khorchong cái tong khang cái mai ramani labor ni khorcho rok omorok busu kaisa mai Kaijak bo belai no hard work nango càng cái asu koloma satung tini cái room mukha asu kolom yadu ta ang sai mi ani room kisa chini room ukologo bagai asu koloma rok sai mi all waiting room phai kang ke hop se satung kaham nang kang ke mai rok je asu kaham ke ran ke te sa iko mai mi botongo kai pharanai dipe kang mi ka mai nak kha mai nak ma se room bisingo je jaga pharanjak aro no mai nak kang ka Samwng khainai rok phaijak ka borong no mai rok nagri kha kang ke abunang mia vlog khaina mani khai simali ya sake zora mayam bagai kangke tini sari ko naigena borok mayang ke ang boram nang sakya mukhirok chana ni tini last time jambra mukhi chamani khai thang abo belai guduk mang ma bagai ke tini ke ang sai chum phan chanai